13 kati wa miongoli na eli elama konisio mbangani ya lelo utukuni wa kwa mukia umundi wakuvi na soko waka Kongo lelo ni waka irungu kuthidhana wodini ya kiomo chedhani mwingi West 18 wa matatu ya akuwa miongo ina na dhandatu ilame inayoku valuka ni maende kukwata uiti sivitali ni wa mwingi level 4 wala ana mekuiti wa Kitui Referral Hospital uoni kuma kwe munini wa ungami wa sivitali wa mwingi level 4 Kennedy Vundi ula wasia maende kukwata uiti lina musangi ena mavombe yange Onena na kamemekaga mavisa kama tongo imonini wa muungami wa sivitali wa mwingi level 4 Dr. Kennedy Vundi nuwetie kuyo wiyo wa umiongo ilineli tamana vikiso sivitalini na lamana kwa titembanga ya lelu kisioni chaka Kongo ni mwingi odhiloni wa sua wala maendeno kwa tawiti sivitalini onduma na anamoko tuwa sivitalini wa Kitui Referral kupati ya umiongo ilineli na kati wa asu kenda maitwa meina maumisi ya matema nene katu ita soft tissue injuries maitwa na maneno kwa bade vinde wudu katika asu banai ana manaina maumisi ya manena ange elema kwenda CT scan ya mkwe meki wa ambulance ya masengwa Kitui meki wa ambulance ya makuma CT scan na kwa makuni kenda masiso maende na Kitui na katika aswangi bekenda alama nenda kwa visa hata tumejamena fractures kana momita mabende na mende na kuito ndi kwa mwanga hii onzeme step kana mende onesa mende kuito Jacinta Moni ni MC Moloto ngwa chama cha Wiper na ule vikita kosisi ya wau wala uweti wa matuku manini ngali muthemba wa matatu tena makongi ando watoto wala mana kuito ni moto ya boda boda na wala mana kuyevau kwa vau wala wenda ngali vikia kudhui mko uliku na kuikitha kana ngali ni ale kuitha lelo ni nenda kwa sakanati mara ya mbe ya mutaidi ya kuikambanga nundu wa mii ndi tatu mzelu mutaidi ya nuna kimbanga ba katika tuwa mbondoni na tulimani na amina kuwa andu atatu maitu maki omo chedhani na yuo yitu nena nuwasi wakaingi eka mbanga na hao mesia andu 22 na mwanza no maki omo chedhani nenda kumioka nyumune kwa mutaidi NTSN nili kilile na wedea mutaidi ya good condition ya udhukumi ni ambe kuungama na ati mitana tanela ya lite otherwise ito udi kukama kustrike na tukupata mutethia kukwa maki omo chedhani mutauni watungia movea wa uiti movea kwa usunge wa mituki wako mova siya wa ila wa umaitu mabike sipitali matakitali maitu ni mosi atuwa ya mituki ni mabike kumatendi kwa mituki letu wanyekana na ni mama tede ise nenda kwa samwanya usinitunge siyo musioka movea muno no rwako likilila na kutuma ambulance ila ati au asu katika scene na alama ememe masembwa Kitui level 5 na kwa samwanya usinitunge ngaba na itu movea kuma vasi vitali na mwingi level 4 musini wa mwingi kaunti na Kitui ngo ripoti ya vlingu wa mauvo nilina musangi.